Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ki samla pule ki bala pendap e kijing pule pharmacy hene kesgi ki lawan kendo e ki lat pathai khobor Shillong Press Club ban pensngo lor kijing sngap menti ka sarkar habede be kijing bom sutnyo hakalyang kalat yo kam yo jam ki samla pule pharmacy habakran shikala pathai khobor hakalyang usamla Amos Jones Emle ula pentep bagi senam baladap kile kendo e menteri ka tanat ka koit ka khya ban pensngo habede ba kijing kendo jing e ki samla pule pharmacy Hendrei hadu kini kisgi ke sarkar kadang sngap menti bar kam shim na lei ai nakling ki samla pulia pharmacy ki kirpat ya ke sarkar bar kumjo ya ke menteri ka tanat ka kot ka khya ka kong amprin lingdo ban shim khya ya ke e ke bamaki ki ladap ban pensngo ha ka bede ba jing thong kam pharmacist haman ki PHC CHC bar kumjo ha ki hospital bar ke district bar ban thung shu shu ki drug inspector haman ke district Shushu usamla Amos ula pensngo yak menteri dak baong bawat laki detang ki khna hendrei kalawei kari ke shong hagi khna dak baong ru banai penbor yaki ban shimpat daki be ki sinjam ban net shakashari ne ban penlong yaki ching yaki kumta ula kerpat yak menteri bayake e bakalakular kan pendap yakata khnang ba makiru kin sngohun Shushu ula pentep baling ba ka RTI lalap baka Meghalaya Pharmacy Council nadu usnam shijak khnai spa khnai phunriu kim shimpat penthama yaki nongkit kam hadu menta Kumta kila dawa ban semadan yaki nongkit kam ke Meghalaya Pharmacy Council namar dei ke council ke bapenya lut yaki kam ki jang baro khadu khatwai ublaong kini baro ki debet ke jingbom shimkhya ba ke jingle meina yaki samla puli pharmacy bat ulaong wat shim yakani ka kam tang ban yale khunjakai namar kani ke kam ke bakongsan ke ba upat ke bri uhanyo trap upanan kam yaki dawai di register pharmacist kita register atau berjalan ila dan di kerdan beberapa coba background kumki pharmacist tegani kesin keba labun si kumki pharmacist ila hikmat sorga temata di sini keba di keren ya ke komen hal bende berkecing i khun swat ke joki pat ke jing le bom so new jongki gi ya ki pharmacist apo ke jela hoy ngila kran lama di social media ngila par da ke shiti kaba hausna mempelada kan kong ke shiti ngi pa ai madam menteri kade wa absau tere pra pra josna madam absau di lembaga jumpa kejungi dari kesisti ila long welcome di gedung ini hau arfai terik hau arfsau terik mulai berkhatai arja arfsau pada hari ini ciperai ke banyak pak kesisti si di gini jumpa kejungi kesisti kede wabun hakimat di nilaiyo bani gedung ini kemat kebanyakan bagi nilaiyo bani keren kalau hau gede ke lat tungkam tunjang nomor nila pulut kespak kau nila pulut dia keluar kamkat bat ya kejumur kat dan bagiwan ya kajing dan kisah di lembar di RTI yang mulai olah ke pus pharmacist ke bubun iklan advertise tak ada peniksin babak kelabun KPC kelabun KCC dan kelabun hospital ba kimdon ki pharmacist ba kibun ki district hospital la syuprian ki ba la syuprian telun ki kum ki district hospital mereka kum ka IPH standard kim fulfill la ne kim pendiang habiri ba ka pharmacist te kum ta ni la ikindu il respond ni ta jing ikindu chumi te ka ba habiri ba ki labio tam oi ni suntu ni kuat yang kam keba dei kita kata dei diwi pa dei kam keba ni dan ku kala lada ni thau ma ba jong ka pharmaceutical industries kata ba but bantung susu khambun ki drug inspector nomor pilih yang ko jalan jongi ni dan hadu khar teli district mereka kajing tip jongi kim fulfill haman lagi kawin district drug inspector tegi dawan sarkar bahkan tunggu susu drug inspector but tunggu dagi
Daki pus lagi haki bentar lakum ka enforcement kapala lani kum kita ki sub inspector ni ai semua serkan hak tak kom tidak kali kucung i la respon yang taru lemah kecil kera jadi kan tak ada i la petiru i lemah IP standar mana kejelas ni pengalaman rapatnya bagi kim fulfill kum kan IP standar jadi dawa nak sokar bagi bu sibun ki pharmacist la kalong haka PC la kalong CC ki district hospital kata kalong hasop sentar benda dawa untuk nolong jogo bu pharmacist we mabro hospital no pharmacist di kwa bangu we pharmacist entah ko PC la no arbor pharmacist entah ko CC lain du sawat pharmacist di district hospital ki badan ni kisah project dia la no lain du sawat kisah sepak dia entah kan kambun deh ya kalau muntah kata kali hakili ki por ba ada pengilan keren hal media mo te nilai gundu halo kini gimana te nak kali muncul la respon dia kata bagi snudai kat kumbani ia kendur untuk sini ia buru ia kesini katarik kaba insa shom meeting bagi how way but benar ia kendur benar berkenai insa shom meeting benar ba Sipo nak sabai kita. Nadu baru arusal hadu kita ibat kali. Jadi suampai dan beberapa madam ipak dengan kerwa sini bah UI bagi dia kita tema kalau ini sungkeri suami kita. Naik penbor ini bencium lebih bagi senja. Lagalong nilai sekasari lele ngin penbon di kecing iki tiada kabobrong i pada baji kum i nang tawan dengan ai kata ai pitau kan katrik lagi fulfill trihuk ke kamu pada la bencet pi badia ke kepulan apabila pulang sama peduli sloha benda kita kenang ba ngiru yang semuhun dia nasib bila ya cakmat dan ni bila sange dekat kumbang lembar bila patai keluar pada kumbang ki jingjai dan sujudja kapau ba impat trekam ladailah trekam natrai pun kita jingjai khlinder mentang kini kisi kadumja lada kata kisi kedum sungi lada mi isinkia lembar bila lembar kita jemput seujungnya dan pengisian pelada. Ada kapau imsimkia. Dia nilai yor shibun kijing kilat jengerat kum RTI hawiri ber kenik farmasi background. Nomor ba ni lemah jung kini iki bro. Dibaca mengalahkan semua kalau kampung saja. Jadi kami kena farmasi council kata council dan kita nambah dari kat kumba hilang pada antara hilang dan sundur dengan itu nalu usnam kat kendai spa kendai kendai ya kami kena farmasi council kelembat re-election hadu mentah tinggi dawa dan surga lembah farmasi department di dewan peni lembaga DHS jadi menteri ban saya ya kinong kitam kiba dan akan melihat farmasi council nomor apa ikut ya kata letes kinong kitam pada dalam hidup kita nomor apa katum kecil kecil yo lesi yo tim kambon dan katum kecil hadu kini segi kota kalau nabu sudah katai sepat lain beliau hadu kita lebih elek ya kinong kitam coba melihat farmasi council nomor kali ke council apa betul iki pun kikam ayo belibat ke market ayo belibat registration nomor register thum lembaga council ki member council kita harus khasan itu iki doktor di MBBS
Jemre yang kaliru ikhla ikhomre. Kini kini para offer kiji kiba salom betul mata. Kadai kejing mau simkia, kejing lekmina ini tempat tanggawai buat sim ni kena rekam kami isu. Ya lek kuncakai, ni isu lek kai, kini kini seriousness tempat baru offer upat keberi hidup buat ubadan kecelan curi benar kami doa.